Gasa iti biag. Ronel, pudno ka di tinadamag ko, nga da babae asar-sarong karam. Sana pudno day ta, Judy. Gaputa si ka lang, tay ayatek. Iso asa na mabalin na nayunan, wen nasukatan ka. Ronel, daytoy titandaanam. Di ka kumaagar-aramid iti rason, tapno agsinata. Saan ka katiya madanagan? Kan may sa? Awan ti rason, tapno agbiro ka kiti sa bali. Gaputa kontento akon kan ka. Adda ngamin na kaidanon kanyak itay lang. Iso asapay kumatagsa sa uka iti pudno. Apay? Saan ka kati amamati asikalaeng ti babae dito'y pusok? Diyak imbaga sa anak amamatikan ka. Ngam kayat kula ang apen ken no pudno dagiti mangmangag ko a chismis. Apay? At ada ka di apatsem dagiti sa bali at tao? Ngamiti siya kan nobyom? Makapungtot ka matan, Ronel. Makaparangrang kan tumat ngamin, Judy. Ala, husto nga Ruten. Di kan agpungtot. Ay, nasaya at tada kan, Ronel. Mabalin ka day, ngagsarita ta. Apay, ada ka di parikot, tatang? Ada, anak ko. Anya ko ma. Di ko nam siguro, jak maamuan. Asar-sarong karam ni Maring anak ti Baknang. Ni tatang mait. Awan matidakas na no sarong karak ni Marie. Ay na, Ronel. Panagkunak, dadahil santa ulong barok. Taapay mo, tatang. Adamat nubyam Apay abang sarong karkapay lang iti sa balay. Wen, ngamsan pa'y mat nga mo ni Judy ti may papanki ni Marie, tatang? Ay na, Ronel. Adaan ka ni ti usto nga edad. Ngumubing pa'y lang day ta panunot mo. Di mo ka di amaw ti dakas ka nasayaat. Dakas numaamuan ni Judy, tatang. Ay na, awan ti sirbi day ta kinataer mo. Nususaramat lang amang pasakit ka dagiti babay nga agayat ken ka. Ni tatang mait. Danggam ti bagbagak, Ronel. Saan ka sinuruan iti rinukir nga ramid? Isu nga isardeng mo day ta, nga aramidaw. Sika mati masabat ko, pare Ronel. Katapaw, walking 15,000 ka ita Agdate kayo ka dati, Nubiam? Unay mat day ta walking 15,000 pare. Kat, isumad pare. Kita man day ta suot mo? Sigurado. At naman na ma-in love kan ka, Nubiam. Gapot ang bagay mo launay, tapor ma'am. Nasayat mo't ano kasta. Tapno maay ayo ti balasang apasyarak. Abay, papanam ka ti pare. Kunak man no ni Judy ti kasinarak mo. Saan pare? Inakman pasyaran ti anak ni Don Juan. Anya, pasyaram ni Marie? Wen pare, no kayot mo, sumurot ka. Tapno makitam ti babae nga ibagbagak. Ay na pare, kasanaw ni Judy. Pare, kaslang amin Jack ay ayatan ang dayjay ababay. Iso nga armak mantay anak ti Baknang. Tano aklunan nak. Isinakon ni Judy. Unay gan pare. Kasi mat ni Judy. Kasta talaga no nataer ti tao pare. Ado ti agusto kan kuana. Ay na pare, saan ka unay? Ang mga naglaklakay kanto abaro. Gapo iti dayta, nga aramid mo. Imayak manan Marie, tapno umay ko manan idarirag, ti ayat ko. Apay, Ronel, iti day taak kinatar mo? Awan pa'y nobyam? Sika lang amin di babae apakarik na iti nagpaiduma nga ayat. Amangan nulukwan naklang, Ronel. Amangan nuad dapay sa bali a babae iti biyag mo. Di ka madanagan, Marie. Gaputa sika lang ti babae nga ayatag. Katno aklunam ti panagayat ko. Sika lang ti ayatek iti unos ti panagbiag ko. Mamati akmat kan ka, Ronel. Ngam amangan no pagsangitan naktulang. Saan to ang mapasamak dayta, Marie? Talaga sika lang ti babae nga ayatag. Mamati ka kumakanyak. Sapay ko mga Ronel.
Tapod no amin dagita nga ibagbagam. Tapno sa anak to alumdaang iti sidong mo. Oh, kaya't nakadiasawen. Kat aklo naman, ti panagayat ko. Wan, gaputa agayatak matkan ka. Wah, agyaman ak, Mari. Agyaman ak. Gaputa inayat nak matlaan. Manong Ronel, pinita ka lang nga sumangput. At ang amin tinapatingay na si Kasok. Di ko namkit day. Nagkapo kay ti balay ti may sa babaem. Saan ka day, Ronel? Ni Tatang Mad. Apay, nakita yo ka di asimra ka kiti balay ti may sa babae? Nasabat ko ni Marlaon. Kat naibaga na kanyak. Nagturong ka kanaw iti balay da Don Juan. Ta sinarong karam ti anak na abalasang. Tatang, Anya, pudno ka di ti bagbaga yung tatang. Pudnaw ti bagbagak, Rubey. Kaputa ni Marlaw na mismo tinangibaga kanyak. Apay, Ronel, di ka lamabain. Baknang damare. Apay, kabailam ka di nga ipaay ti panagbiag. Akas iti panagbiag da ita. Kun may sawanong, adamot ni manang Judy akayan ayat mo. Napintas, nasingput. wen, nasingpad. Nga mariknak, jakon ay ayatan dayay ababay. Di nakman pakibiyangan si Katumboy. Biyag ko daytoy. Manong, Ay na, anak ko. Iso atubtub nga rin na ka. Ta sana may parbang nga aramid tar aramidam. Apay, kaya't mo kaday ang makasikog iti ado ababay kit agigidanda. Wano saan? Agsasarnoda ngagpas ngay. Anya? Nasa ati simrakay ta paray. Apay pare, adda ka dinapasamak asaan anasayaat? Ay na paray. Imay ngamin itay tinobyam. Katsapsapunan na ka. Asino ano biyak pare? Paray, apay akas tati sa lutsud mo. Kaya't mo sawan. Ado tinobyam. Sinong batan nak ngaminan ni Marie pare? Anya? Sos. Talaga nga impapatim tinagaram kan ko na? Wen pare. Oh, asino ka titipagbagam nga imayday? Ni Judy paray. Anya? Imay manan dito'y daya babae? Kahit, anya timbaga na? Imay, gaputa madanagan unay kan ka. Nabayag ka nung amina na di ka nagparik na kan ko na, paray. Judy, apay nga da ka dito'y opisina mi? Apay, Ronel. Adda ka di ilimlimad mo kanyak. Anya ko matilimad ko kan ka, Judy. Kanapay nga may kapailaang dito'y opisina. Inuray naklat ako man, niya balayo. Pasensya kan, Ronel. Ngam kayat ko lang ang maamanti ka sa saad mo. Ngamin, manun nga aldaw adi ka nagparparik na kanya. Judy, saan madamasapol ang makita nag-akanayon? Kan saan na masapol ang kanayon kasarungkaran? Kahit apay nga rod ang makapungtot ka nga. Judy, mabalin ka di, ha? Ha? Pumanaw kan? Kan di kan umay dito opisina mi? Kababain. Amom ka di nakababain ka dagiti katrabahwak. Kan iti boss mi. Apay kumaakababain. Kat sigud mat ngam umayak dito'y. Agawid kan kunakmat. Awanan ti ado asaw. Ala, agawid ako ni Ronel. Ngam sapay kumataawan takas ngar aramitan. Ruby, apay nga awan ni Tatang? Napan na yung tulod ni Manang Judy iti balay da, Manong. Anya? Inururay na ka ni Manang Judy. Ngam di na ka nauray. Iso ang nagdisnudon ni Tatang amang itulod kun ko ano. Oh, apay. Anya ka nung amin ay ati gagara na. Kat no imay pa itay yung opisina. Manong, agyaman ka kit diya. Gaputak concern ni Manang Judy kan ka. Oh, Sa bali mo nga minter aramidang, Manong. Day tamang sarsarong kar iti agduduma babae. ay na, ading ko. Guwapo to'y manong mo. Para magkalaunay, Manong.
Di ka laagbain amang ibagbagaan na taer ka. Apay? Sana ka di anataer, ha? Ading ko? Nataer ka, Manong. Ngam na alas unay ti kaunggam. Unay madaytan, ading ko. Kahit talaga mo't kaasi lang dagiti babae apas pasakitam. Sumra ka kaday ni ti trabaho, Ronel. Wen tatang, masapa kita. Gaputajak kayat ti ag-overtime. Apay ka di tatang? Ay, nabarok. Agsarita tamampay. No problem, tatang. Anya ka di ti kayat yung pagsaritaan tayo, ha? Ronel, seryoso ak. Ang makisarsarita kan ka. Tatang, Apay, di mo ka di maikan iti patag ti babae nga agayat unay kan ka. tatang, Agayat unay kan ka ni Judy, Ronel. Araramidan na ti ami nakabailan na. Tapno may parik na ti panagayat na kan ka. Iso aso badambet kumaday ta barok. tatang, awanan ti mariknak nga ayat ken kuana. Gaputan ni mariitan ti ayatek. Say-saya atem ti aramid mo, Ronel. Urnosam ti nagbaitan yo ken ni Judy. Tapno saan mo't amang namnamay ti awan. Uwanan tatang. Kasarita man na imbag, Ronel. Kanda ito titandaan am. Agtantanan ka. Gapot mga no si kamat laang ti maayaw awan. Intun madanaw ti aldaw. Oh, agyaman agmari, tanadanon ka matlaang diti balayo. Ha? Apay ni may ka dito'y balay, Ronel. Apay, ada ka di parikot? Pumanaw kan. Ang mga numadanon na katiamak. Kat maamuan na ti may papan kadata. Kat idanon na iti asawak nga adday sa bali a pagilian. Si kamat mari, di nakman angawan iti kasta. Pakawanin na, Ronel. No yak imbagbaga ti pudno. At nan asawak. Ngam nabayag ngamin ijay abroad. Kat italang ang nagawin. Aniya? Apay di mo imbagbaga nga dan asawam. Tapno jak nagsayang iti panahon kan ka. Pasensya kan, Ronel. Impagarup ko ngamin ngayayatan ka. Ngam na amiris ko asan may parbang tararamida. Oh, Kaputada ti asawak ijay adayo. Amang namna mga daak dito'y nga gururay iti isasangpat na. Pare Ronel, nasaya at mag. Tanagsina kayo, kinimaray. wen bare, gaputad dagayam asawa na. Kita man pare. Danda nila pasubo ka. Gapo iti kinababay raw. Wen ngarod pare. Kahit, anya ti plano mita pare. Oh, diya ka mo pare. Kat ni Judy ay. Magisinublianak kan ko ana pare. Bareng ay ayatan nakpailaan. Kato na pare. Nangruna. Tanay, agdadagsanan. Aniya? Masikog ni Judy pare. Ay na, wen pare. Kat sikat ti ama ti sikog na. Iso nga urno sa mong ti amain. Bareng kayat nakapailaang a. Gapo tadak kilapo ka mo. No di na kan kayat paray. Ruby, ading ko. At ako makidawakan ka. Anya day tama nung. Mabalin ka di. Asi ka ti mapan mangipan ka dagito'y asabong. Ije balay da Judy. Anya? Pangasim ading ko. Mabainak ngamin nga agpakita kan ko ana. Kasanon ngay no di naawatin dagita asabong manong. Di pa ikat nasakit ton tinakam mo. Sikamat ading ko. Amom, pagbabawiak amin ang dagiti saan anasaya at ngayon nararamit ko. Naamiris ko, ngay ayat at gayam unay ni Judy. Manong, nupod nung ay ayatam ni Manang Judy. Ipakitam day takan ko na. Kasapulan na ka. Nang runa ita, tagdadagsunan. Ruby, ading ko. Nasaysaya at sanusikan amis mo timapan ije balay da manong. Di ka agaramat iti sabali at tao amang idanon iti panagbabawim. Ala, ading ko.
Aramidak, tisingasing mo. Kunaklakit din no asino ti ko na itay ni tatang asa nga ilit. Si kamot gayam, Ronel. Wen, Judy. Kat, at iti sabong kan chocolate para kan ka. Sigurado ka kadi apara kanyak day taasabong kan chocolate. Amangan mat no nagkamali ka iti imayan abalay. Saan, Judy? Si Kati Kagarak. Gaputa kayat ka akumustain. Kan kayat ko tagkid daw, iti pamakawan kan ka. Nasaya at mat akanayon ti kasasaat ko, Ronel. Sa anak amarikatan. Oray agdadag sa anak. Gapot ay aywanan dakdag iti dadakkel ko. Oray binaybay anak. Oray pinaspasakitan anak. Judy, makonkonsensya kan agbababawi ak kadagiti inararamit ko idi. Pakawanan ako ma, Judy. Kan urnusin ta ko man, di amin katata. Nangrunakat ni adanton anak ta. Pudno ka di timangmangag ko kan ka ita, Ronel. Puno unay, Judy. Iso abang nga asim, day ka na kumapay iti may sagon daway. Inayat ka iti na pudno. Ngam saan ka nagbalin na pudno kanya, Ronel. Ngam di ka madanagan. Gaputan na pakawan ka. Judy, mamati ka saan pa yan aladaw ti amin. Sapay ko man, tadapay lang tinabat-bati nga ayat mo para kanya. Ipakita mo nga umuna ti panagbabawim kan kinapudnom kanyak. Sakbay ang mga dangak. Numakisinumyanak kan ka, wano saan. Nay, naragsak ka matanagaway, Ronel. Uwan tatang, gapot uray kaskasano. Inikanak ni Judy iti gundaway ang makisarita kan ko, ana. Kasta ka, day. Uwan tatang, kat naragsakak unay ang nakakita kan ko, ana. Ay na, dakalan ti tiyan na. Kan naragsakak amang pampanunot. Asyak ti ama ti ubing. Sapay la ko ma. Tagsinublian kami. Ipakitam. Kaniparik nam kan kuha na, ti panagbalbaliw mo, Ronel. Tapno makisinublian kan ka. Kat urno sa mat, tinagbagtan yaw. Tapno agkasar kayaw, sakbay ngay pasngay na ti anak yaw. Uwan tatang, ikarik na ita, kat aramidak ti amin nakabalak. Tapno ayatan nakmanen ni Judy. Ay, nasaya at mat, Ronel. Kat di ka kumangami na nagarami, di ti sana nasayaat. Sarda nga maun, di kinababae raw. Kita man, dandanikan makadadali ti pamilya, gapo iti dayta nga ugalim. Ay na, imbaglaki din. Ta nakapanunod ka matlaan. Oh, pare Ronel. Kumusta kayo nga, kini Juday? Dakkel nga ro ti panagyaman ko, pare. Gaputan nakisinublian matlaangan kanyak. Ay, nasing puta talaga ni Juday. Simple a babae. Ngam, nadalaws, ti pa nagpuspuso na. Wan nga rod, pare. Kanusto ti kinunamidi. Dakkel kumaapukaw ko ida, no di inikkan iti may sapay agundaway. Kahit, agkalay sa kayo nga roda na baray. Wan, pare. Iso ti as-asikaswan mi ita. Nasaya at matano kas na baray. Kahit sapay ko ma. Tagbalin kan to anasaya at nga asawa, kan ama. Wan, pare. Kat talaga nga agbalbaliw akon. Kaputadyak kayat amapukaw ko dagiti aginak. Ta isuda ti kapatgan kanyak. Adda pagbiddutan, ngam addamat panagbaliw. Isu arumbang laang nga igjan timadi nga aramid. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang taraway.